Obila mawuok Narok Central e county Narok otelne gi OCPD ma county no Frederick Siundu oriwore gi jochiw kony mamoko mar chwalo chiemb kony ne jodak ma county no ma kech oheo. Jakom mar riwruok mar Red Cross ma bende ne otayo chenro mar chiwo chiemo owacho ni gidhi tiyo kanyakla gi aput mar county mochung' ne chenro makamago eneno ni gimedo chwalo chiemo ne familia duto manigi midhiero mar kech. Chiemo mane ochwalo ting'o kilo 90 mar oduma, kilo 100 mar sukari, kilo 100 mar ochele, kilo 90 mar oganda, bandli 12 gi nus mar mogo kod lita 30 mar motedo. Mae biro tok kwan mar jogo ma kech oheo e pacho ka chopo 5.1 e counties 30 ma oro kwako. Hii imekuwa ni mpango mzuri sana, maana kila wakati raia wakituona wanafikiria kuhusu kushikwa, wanafikiria kuhusu kupelekwa kotini, lakini leo tunakuja kwao na chakula ili tukalete tabasamu katika nyuso zao. Na maafisa wa polisi wa Narok Central waweze kuendelea kuchangia ili wenzetu ambaye hawana kitu cha kutumia cha kukula wakaweze kusaidika. Ninataka kuwashukuru maafisa wenzangu ambao wamekuwa mstari wa mbele kuweza kutoa hivi vyakula, na pia wale raia ambao wameuchumuika pamoja nasi. Ningependa kushukuru the police for this initiative ya collect food from your staff na kufikiria yule common mwananchi ambaye tunamtegemea kwa kufanikisha the economy of this country. So thank you so much for choosing us as Kenya Red Cross to do the distribution for you guys. Na tutaweza kufanya